Ech brauch eng Envelopp. Ech ginn op Post. Ech brauch Suen, ech ginn op Bank. Ech brauch eng nei Identitätskart. Ech ginn op d'Gemeng. Ech brauch Medikamenter, ech ginn an d'Aptikt. Ech brauch een T-Shirt. Ech ginn an de Klederbutik. Ech brauch eng Zeitschrift, ech ginn an den Zeitungsbutik. Ech brauch Nudelen a Ketchup. Ech ginn an de Supermarché. Ech brauche Brot an e Croissant, ech ginn an d'Bäckerei. Ech brauch Obst a Geméis. Ech ginn op de Mäert. Ech fuhre mam Bus heem, ech ginn op de Busaré.